Kini ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kesan jana kimat bakongsan jong ke khubor. Wanra Menteri Rambak kami Meghalaya ya kemang tengka arhajar arpuwe arhajar arpuar ha ke yen robar tauan ke jelah nim kesni. Sungukmen Menteri ketenat boarding ke jelah James PK Sangma ban pentip baka NTPC kala wengo ya ke kendon jong ke load shedding. Bat palat arklur ngut kibri hakari India kili yop diang ye ketika ya dan o COVID-19. Ki khubor ki babnya. Menteri Rambak kami Meghalaya kasi balang lawan ra kamang tengka na kabenta kesnam arhajar arpuwe arhajar arpuar kabaduna ya ke khajna baka sarkar ke juyo da 6000 sanspa nyo folklor tengka. Kabalong kumbasaw point note nyo na kasispa ya ke GSDP. Kamang tengka na kabenta ki jinglun kakot khatni hajar sanspa khandai klur tengka kat baka jinyo na khajna kalong tang khat san hajar arspa laipu ar klur tengka habakhen klumlut di jinglun kakot saka khatni hajar riuspa lai klur tengka bat na kani ka jingkhen ke bala ain na kaliang katenat ki kam khajna kalong khat lai hajar khandai spa san pun riu klur tengka. Menteri ketenat boarding jong Meghalaya James PK Sangma nim kesengi udapan bena baka NTPC kala wengo yaki kendon ke jing penlip boarding ni ke load shedding ha ke jela. Ling baka Twitter James Loong ba hadian ke jing le ye kendu ke jong ya menteri ketenat sam boarding jong ke sarkar pedeng ha ka lai terik minta una New Delhi uladap de ke jing sukmen ban pentip baka NTPC kala wengo ya ke kendon jong ke load shedding. Uri menteri la ai khubleiru ya menteri ramba kajala o konrat ke sama ubala shimkhia ban penbet ya kini kijing e. Menteri ketenat sambording joko sarkar Meghalaya James PK sama ula kubur baka Meghalaya Energy Corporation Limited kata ke MEECL kalamat ya kijing duonong kabajur kaba hakathob aggregate technical and commercial losses kata AT&C. Haba ajuba haka call attention motion kabla wanra aka yin robar thawan nim kasngi menteri loong baka jingdu nong AT&C jongka MEECL kalong saupo na kasispa haki sinam gibala len handrei minta ke sarkar lala ban kampenduna ula ban rapru da kabaong baka sarkar da kisin jam bakala shim kan sala ban kampenduna su yakni jingdu nong Ujim Sangma oleh thuru baka MEECL kum kesin jam ban penduna ya kejing dunong kala penjol ya kejing outboarding ya kinong pendam kam elektrik kibala pensaram ya bun ba kabailai ka sarkar Meghalaya kala bu thong ban sedang penteri kamno ya ke projek peni boarding kabala khmi lenti laslam kabala tip muka Ganol Small Hydropower Project kata hubna jemang jong usnam banwan ka jiya saprang ke jintrei kala poi menta sakan riu point riu no na kasispa menteri ketenat boarding joko sarkar Meghalaya James Sangma habai thu ha ka yendo bar thawan nim kesngi ulong ba ka thong ban penteri kamno ye kani ke project hadin ke jing ajing munjur ye ka dor jok jinglot house nam arjar khat saw kalong ha ujemang jong usnam arjar arpuar haba ajuba balor ke jengkeli belawan rado MLA keseng Kongres Zenit Sangma menteri ketenat boarding le thu bala pentemai biang ya kador jenglun na kebentakan ke projek shisnam menshwa kani ke khubor kawan Shapina ke All India Radio Shillong. Laitili kijing mlian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjinga iway na iway pan habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le e kita bunsin. 2 minit lang banilai persya ya kijing pang COVID-19. Kani gede ke All India Radio Shillong bat mentang ini beteng ya ki khubor ki badang sa. Kata dua mentah, palat arklur safulai lakmut kibriu ki yok pediang ya ketika ya da na COVID-19 hakari India. Ki khubor na katenat ka kya ki ya thu ba hakini ki arku sa kunta ki balala. Palat khatlai lak san pakunda hejar ngut kibriu ila dep ban shim ya kani ka dawai tika hakari.
Hagawi pat kaliang ka jingkheng ni ginong pang COVID-19 ki balakot hakari India kalakot syaka khandai pun riu point khandai riu nakashispa hakaba sapalat arpo hajar mot ginong pang kilakot hakini ki arpo saunta ki balala hakabede bat ka election arpo hajar arpoi syaka GHADC kaban longshan u deputy commissioner of South Garo Hills district W Nongsi lengba ka jing penmi hukum na ka kamra trikam ko jong la penjari ya ka kendon ini saw-saw si RPC habaro ko wei ka South Garo Hills district ka ba adong ya ki jingtho hagi kenro ni jingta ya ki poster ni ki kon ka jing pen bana ka jingwa ya ki bana ki lama bat ki wei hakinu kunu ki jaka sarkar bat ru ki jaka ni ki kalipat ba lat no tang ya ki balayo jing bet na district election officer kani ko hukum kamanaru banra ekini kunu gitiar pensaw ni gitiar siat lani gitiar penbethai habar ko ke South Garo Hills district tat hadu bakut ka kam election ka Meghalaya State Commission for Women kala rakhi International Women's Day arhajar arpuwe ningisngi da ka bapinlong ya ka program ye mirjing mun halor ka phang Men for Women kabamot kishin rang na kabantaki kentay kabala long house tham auditorium yakni ka program lakarsan langru da ka National Commission for Women New Delhi haba ay ka jingkran pli ha ka jingelang ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district ikong isa wanda lalu leong ba ka jingele ban penyo ay ka hok jong ki kentay kalay yat menta lada ki spasnem but day na kajing pratlenti jongki kintay haki por ki bamanswa ha kajing ile ka jongki ban yo yala ka hok tanrai baki kintay menta kilala ban yo ikila ki babun kum ka hok ban ji nong mi khmat leng ba kajing thap vun ka hok ban yo ya ka puli puthi ka hok ban trei bat kamai bat kibe kong lalu la kentu ya ki samla bakin beteng ya kani ka benta ban penbet ikijing e jong kajing e pher kintay senrang bat banwan ra ya ka hok long brio ha ka imlang salang ha ka ni gelempung nin kesngi kiri sampang ki bala ajin kren ki bakentup iba tu ki bla Dr. Fabian Lingdo ba Vivek Sien bat iba dan bok lang majau ki langam jilio halor ki babun ki phang ki badan jing day bat ki senrang ha ka ba ajin kersan ya ka jingweng ya ka jing sngow ye pher contation rang ha ki babun ki benta halor ka jingi shimbenta ki kintay ki kam sinshar khadar bat ru halor ki daw ki balam shaka jinki jung ki kam sniu persha ye ki kintay ha asam arpnyamut ki kertong kila dep ban thep kerteng kat hadu menta ha ka kala ka baar katarik ka bakhadu ban thep kerteng na ka benta bani aireng ha ka election ka ban longshen na kabanta ki live kundai tili ki constituency jong ka jila Assam kalong ka khalar tarik menta ubenai ka jingi lap election na kabanta ka jingi thap vote ha ka kala ka benengkong kala songshit bah bat ka jingi thap vote na kabanta ka kala ka baar kanlong ha ka sitarik uyayong ubanwan haswa ban penkut ya ka kubor ki mat bakong san sa sisin pat Wanra Menteri Romba ka Meghalaya ya kamang tengka arhajar arpuwe arhajar arpuar ha ka yendo bar thawan ka jelah nim kesngi Songokmen Menteri ka tenat boarding ka jelah James PK Sangma ban pentem ba ka NTPC kala wengno ya ki kendon ka load shedding bat palat arklungut ki brio ha ka India kilayo pediang ya ketika yada na COVID-19 Kato gani ka kubor lakot kabalawan Shopee na ka All India Radio Shillong